rona ntse re utlwa dihemheme. Muri iyi minsi mu bakunzi ba filime by'umwihariko izo mu bwoko bwa série hirya no hino ku isi bari kurazwa amajoro na filime y'Abanyafrika y'Epfo yitwa The Polygamist. Iyi ni filime y'uruhererekane yaciye agahigo ko kuba iya mbere ikorewe ku mugabane wa Afrika, irebwe n'abantu benshi mu gihe gito ku rubuga rwa Netflix. Ku rwego rw'isi, The Polygamist iri ku mwanya wa gatatu mu ziri kurebwa cyane. Ni iya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba ku mwanya wa mbere mu bihugu birimo Afrika y'Epfo, igihugu cya Nigeria, Kenya, Jamaica, Bahamas, Ubufaransa, Ububiligi ndetse no mu bindi bihugu 16 byo hirya no hino ku isi. Ntabwo kandi wakwibagirwa yuko nahi iwacu mu Rwanda benshi barimo kurazwa amajoro nayo. Ubwo yarashize ibyumweru bibiri sose, The Polygamist yari muri filimi 10 zarebwe cyane mu bihugu 63 byo hirya no hino ku isi. Mu cyumweru cyayo cya mbere yarebwe inshuro zigera kuri miliyoni 2, abantu bayirebye amasaha miliyoni 19. Iyi filime ishingiye ku gitabo cyanditswe n'umwanditsi w'umunyazimbabwe witwa Sunyath. Igitabo cyagiye hanze mu mwaka wa 2012. Iyi filime rero igaragaramo abakinnyi barimo uwitwa Jonas Gomora. Uyu ni umugabo bari icyamamare ndetse yarubatse izina rikomeye cyane we n'umuryango we ku mbuga nkoranyambaga. Abantu baba mukunda n'umuryango we, gusa nyuma akagira ingeso yo guca inyuma umugore we Joyce akajya mu bandi bagore, ibyo ngibyo akabikora mu ibanga. Ahangaha rero akaba ari naho havuye izina ry'igitabo na filime The Polygamist, aho iri jambo risobanura umuntu ushakana, ukundana cyangwa se uryamana n'abandi bantu benshi. Iyi filime yakinwe n'abakinnyi bagezweho muri sinema ya Afrika y'Epfo, ndetse umukinnyi wayo w'imena ariwe Jonas kuyigaragaramo byamwinjirije miliyoni zirenga 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri iki kiganiro reka tumenye ibyihariye kuri iyi filime, tunareba ibidasanzwe biteye amatsiko umuntu yakwifuza kumenya ku bakinnyi bayo. Ikaza uri hose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye Abayo Yvette Sandrine. Aho inzozi z'ubwiza zitangirira, aho ubwiza bw'inyubako yawe burushaho kugaragara, niho hari La Gloire Confiance Trading Limited, izina ry'icyizere n'ubuziranenge budasanzwe. Dufite amakaro meza cyane y'ubwoko bwose ya porcelain na ceramic, kuva kuri size ya 25 kuri 40 kugeza kuri 75 ku 150. Gypsum board zituma igisenge cy'inzu yawe kirushaho kuba cyiza, marine board zikomeye cyane kandi ziramba, ubwiherero bugezweho, lavabo, bathroom cabinets, robine, water heaters zigufasha gushyushya amazi, bathroom showers n'ibindi byinshi cyane kandi byiza. Muri La Gloire Confiance Trading Limited tukuzanira ubwiza, ihumure n'ibisubizo byuzuye ku rugo rwawe ndetse no ku mushinga wawe wose. Wadusanga i Kigali ku Gisozi, i Remera kwa Rwahama ndetse n'andi mashami yacu yose yamaze gufungurwa. I Muhanga wadusanga imbere ya Bank of Kigali, i Rubavu ukadusanga imbere y'umusigiti, i Kabuga ni imbere ya Equity Bank, ndetse na Musanze turahari ni iruhande rwa Shaste City Hotel mu nyubako yitwa Ndende House. La Gloire Confiance Trading Limited, twubaka ubwiza tukageza ubuziranenge kuri bose. The Polygamist ni filime yo mu bwoko bwa série yasohotse ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026. Igizwe na season imwe ifite episode 22, aho buri imwe imara nibura iminota hagati ya 22 ndetse na 26. Ikinwe mu ndimi z'icyongereza ndetse n'ikizuru kizamo gake. Igitekerezo cyayo gishingiye ku nkuru y'umunyazimbabwekazi witwa Sunyath wanditse igitabo cyitwa The Polygamist. Ayi nkuri muri iki gitabo ari yashingiyeho n'abanditsi bayo barimo nyine nyiri igitabo nyirizina akanafatwa nk'umwanditsi mukuru. Hakabamo kandi uwitwa Busisi Wezwane, uwitwa Nontutuzelo Maxo, Lola Topfefo ndetse na Nkosazana Zuma. Aba nibo bafashe inkuru maze bayihindura mu buryo kimwemo filime, gusa mu kuyandika hanashingiwe ku bunararibonye bw'abantu ku giti cyabo. Yayobowe n'itsinda ririmo Akin Omotoso, Loli Nikiwe ndetse na Tabito. Akin Omotoso yarashinzwe kandi kuyobora ndetse no kugenzura uko uruhererekane rw'amasene ruzakurikirana. Ni filime yatangiye kwerekanwa mu gihe muri iminsi muri Afrika y'Epfo hari ibiganiro byinshi byo kuri za televiziyo birimo biragaruka ku gushaka abagore benshi biharawe n'abagabo baho. Kimwe muri ibyo biganiro ni reality show yitwa Uthando Nestembo, aho iki kiganiro kimwe n'ibindi nkacyo bigaruka cyane ku bibazo bigaragara mu miryango yo muri Afrika y'Epfo, aho iyi miryango yiharaje cyane ibintu by'ubuharike nibimeze n'ubundi nk'ibigaragara muri iyi filime. Tugarutse rero kuri filime incamake yayo by'umwihariko niba utarayirebye, hari umugabo witwa Jonas, aba ari umugabo wubatse izina ku mbuga nkoranyambaga akaryubakana n'umuryango we, aho baba bazwi n'abantu benshi. Gusa nubwo uyu mugabo we n'umuryango we baba bakunzwe, nyamara uyu mugabo agira ingeso itari nziza yo guca inyuma umugore we Joyce
ibyo akabikora mu ibanga. Nyuma biza kugeraho aya mabanga y'uyu mugabo amenyekana nuko akajya ku mugaragaro kubera yuko barateye inda y'impanga inshoreke yitwa Matipa, ibituma ahita atangira kugirana ibibazo n'umugore we. Nubwo biba bimeze gutya, Joyce yanga guhita atandukana n'uyu mugabo kubera kwanga gusiga ibitungo myinshi baba barashakanye, ariko kandi no kwanga yuko yahita yangwa cyangwa se akiha urw'amenyo muri bantu bamukundira kuko yimereye ku mbuga nkoranyambaga. Birangira Joyce yemereye umugabo we gushyingiranwa na ya nshoreke yitwa Matipi. Ibyo abikora kubera yuko abayanga yuko acika igikuba mu muryango ndetse n'inda yuko abana b'umugabo we bakwandagara. Icyakora Joyce ntabwo bimuhira, dore ko atangira gukorerwa ihohoterwa ahangaha mu rugo, agakubitwa n'umugabo we mu buryo noneho bimunanira kwihangana. Joyce ahita ategura umugambi wo kwihorera ndetse akanagira imwe mu mitungo bashakanye agenda atwara. Iyi filime mu kugana ku musozo wayo, umugabo wa Joyce arapfa, aho aba yicishijwe na Joyce kubera ubuhema baramukoreye, akabikora nko kwihorera. Apfa urw'agashinyaguro nyuma yo kwandura virusi itera sida yandura akuye mu ndaya iba yarishyuwe na Joyce ngo imwanduze. Abareba iyi filime barangwa no kugira ihurizo ryo kwibaza niba Jonas ari umuntu mubi bagendeye ku buryo yashakaga abagore akanabagenzura, cyangwa se niba abagore baramuziraga mu buzima ari bo babaga badashobotse bijyanye n'imyitwarire yabo ndetse n'amahitamo yabo atajyanye n'indangagaciro umuntu yatekereza. Uku gushyira abantu mu rujijo ndetse no kutamenya ngo umwere ninde nibyo bigaragaza ubuhanga iyi filime yakinanywe, byaba ku bayiteguye ndetse n'abayikinnye. Abakinnyi bayo b'imena baba bayobowe n'uyu nguyu witwa Jonas Gomora. Gusa nanone hari undi ukina ari Jonas muto, we yitwa Ntobeko Matebula. Uyu nguyu ukina ari Jonas mukuru yavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mu 1983. Yavukiye mu ntara ya KwaZulu-Natal mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ni umunyamashuri wize Durban University of Technology, aho yakuye impamyabumenyi ku bijyanye no gukina amafilime ndetse n'amakinamico. Uretse gukina filime, uyu mugabo aranazandika, akaziyobora ndetse akanazitunganya. Muri 2010 uyu mugabo yatsindiye igihembo gikomeye cyitwa Master Class Act, aho kubera icyo gihembo yahise abona amahirwe yo kumara ibyumweru 8 yiga ibijyanye no gukina filime muri New York Film Academy. Ni igihembo kandi cyanamufashije gusinyana amasezerano na Moon Yin Lee and Associates, ikigo gishinzwe guhagararira ndetse no kureberera inyungu z'abakinnyi b'amafilime. Uretse The Polygamist, uyu mugabo yanagaragaye mu mafilime nka Rhythm City yo muri 2011 ahakina yitwa Maidi Kotwe. Yanagaragaye kandi muri filime yitwa I Number yakinnye umukinnyi w'imena wayo. Ikinyamakuru Tuko cyatangaje ko uyu mugabo nyuma yo gukina muri The Polygamist yahembwe $1,400,000 by'amarandi, ayangaya akaba angana na $124 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Undi mukinnyi w'imena muri The Polygamist yitwa Gugu Gumede. Uyu ni ukina yitwa Joyce, aho uyu mugore yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1991. Yavukiye mu ntara ya KwaZulu-Natal nawe muri Afurika y'Epfo. Se yitwaga Simon Hulman, naho nyina akitwa Zenele. Uyu mugore nawe yize ibijyanye no gukina amakinamico n'amafilime mu ishuri rya American Academy of Dramatic Arts riherereye Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2013 nibwo uyu mugore yarangije amashuri ye agaruka muri Afurika y'Epfo. Akihagera ahita ahabwa umwanya muri filime yitwa Generations yakinnye yitwa Mandisa. Iyi seri yarakunzwe cyane muri Afurika y'Epfo, benshi batangira kubona yuko Gumede ari umukinnyi w'umuhanga. Muri 2015 uyu mugore yabonye role muri seri yitwa Uzalo hakina yitwa Mamlambo, ayiseri kugeza magingo aya ari nayo imaze kurebwa n'abantu benshi muri Afurika y'Epfo. Ni umuntu wubashywe cyane mu myidagaduro muri Afurika y'Epfo ndetse yanayoboye ibirori bitandukanye byo gutanga ibihembo birimo nk'ibya Crown Gospel Music Award. Yagiye afatanya n'abandi bantu bakomeye. Ntabwo umugabo we cyangwa se undi muntu waba ari mu rukundo azwi, gusa birazwi yuko afite umwana umwe. Ikinyamakuru Tuko kivuga yuko uyu mugore yahembwa amarandi $700,000, ayangaya arengaho gatoya kuri $62 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma noneho tuvuze kuri Kwanere Mtete wawe ukina yitwa Matipa. Uyu nayo ni umwe mu bakinnyi b'imena bayo. Yavutse tariki 23 z'ukwa gatanu muri 1996, naho avukira Durban mu ntara ya KwaZulu-Natal muri Afurika y'Epfo. Yize amashuri yisumbuye muri Burnwood Secondary School muri Clare Hills byari muri 2019, ubwo yagaragaraga muri seri yitwa Istembiso. Mu gice cyayo cya kabiri iyi filime akinamo yitwa Ayanda, aho iyi seri yitwayemo neza cyane ku buryo byamuhesheje amahirwe yo kugaragara mu yindi yakinnyemo muri 2020. Muri 2020 kandi yagaragaye muri seri yitwa Abo Mama, akina kandi yitwa Nobuhule muri seri ngufi yitwa Omakoti Wetu. Mu mwaka wa 2022 yabaye umukinnyi w'imena muri seri yitwa Umbuso, aho yakinnye yitwa Lil. Anagaragara kandi mu yitwa Redemption, aho aba yitwa Faith.
Muri 2024 ubwo bwa mbere yagaragaye kuri Netflix muri filime y'urwenya ndetse n'urukundo yitwa Lobola Man, aho yakinniyemo yitwa Zandile. Undi mukinnyi yitwa Kenneth Kosi, aho ingu yakinnye yitwa Magesh. Uyu yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu muri 1973. Uyu ni n'umunyarwenya wabigize umwuga uretse no gukina filime. Yamenyekanye cyane ubwo yakinaga yitwa Up muri filime yitwa Tsotsi yasohotse muri 2005. Yanagaragaye kandi muri filime nyinshi zirimo White Wedding yo muri 2009, Othello Burning yo muri 2011, Mad Buddies yo muri 2012, Five Fingers of Marseille yo muri 2017. Nawe yahembwa amarandi 700,000 arenga miliyoni 62 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri The Polygamist yakozwe n'ikigo cyitwa Stained Glass TV Production, ikaba yaratunganyijwe n'abavandimwe ari bo Zuma Ncube ndetse na Thuli Zuma. Abangaba bombi n'abantu bahoze ari Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma niwe waruzwiho kuba umupolygamist cyangwa se umugabo ufite abagore benshi. Aba bana ba Zuma bagize urare muri iyi filime bifashishije ubunararibonye bwo mu muryango wabo. Thuli Zuma yavuze ko bimwe mu bice bigize iyi filime byakuwe ku bintu byabayeho mu buzima nyakuri by'umuryango wabo. Avuga yuko imibereho yabo itari imeze neza cyane nubwo havaga mu muryango wo kwa perezida. Nyuma y'ifilime ikimara gusohoka, abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bayigarutseho cyane, bavuze yuko kuba umuntu yaba umupolygamist nta kintu na kimwe bitwaye, abandi ariko bakavuga yuko ari amarorerwa. Bimwe mu bitekerezo byanagarutsweho cyane harimo iby'umugabo uzwi cyane ku rubuga rwa X witwa Abdul Jiwa, aho yavuze yuko abagore bafite inzozi zo kugera kure mu mwuga wabo bashobora kungukira ku gushaka umugabo ufite abagore benshi. Ni igitekerezo cyateje impaka ndetse benshi baramutuka ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo yaragize ati, ntabwo nzi neza ubu butumwa bugenewe, ariko niba uri umukobwa ukiri muto ufite intego yo kugera ku ntego ku rwego rwo hejuru mu mwuga wawe ndetse no mu buzima bwawe bwite, gushaka umugabo ufite abagore benshi nicyo cyaba icyemezo cyiza cyane kuri wowe. Abatanze ibitekerezo baramwiyamye ndetse benshi bavuga yuko gucana inyuma kenshi bishyira abagore mu bibazo aho kubafungurira amahirwe yo kwiteza imbere, yaba ari abagore bato cyangwa se abakuru. Umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga yaragize ati, iyo umugabo amaze kubona ubushobozi bw'amafaranga ahita ashaka abagore benshi harimo n'abadakunda, ese ni gute twakwemera ibintu nk'ibyo? Undi nawe yahuje ubuharike n'imiterere y'ubukungu ati, ubukene ni imwe mu mpamvu nyamukuru zituma abagore bemera kubaho mu buharike. Nukuraho ubukene muri sosiyete uzabona ubuharike bugabanuka cyane. Nigeze kwifuza kugira abagore 2 ariko nyuma yo kwisuzuma nasanze byari ukwikunda gusa. The Polygamist ni imwe muri filime zirimo zirakurikirwa cyane, aho ushingiye ku miterere y'abakinnyi ndetse n'abayikinnye ukanongeraho inkuru nyirizina ubwabyo, byose byerekana yuko ari filime yihariye kandi idasanzwe. Wowe ushingiye ku buryo warebye iyi filime cyangwa se ushingiye ku bunararibonye bwawe bwo mu buzima busanzwe, iyi filime The Polygamist niki kidasanzwe yayibonyemo niba warabashije kuyireba, kandi nanone nibiki byagutangaje kuri yo? Turacyari kumwe mu zindi filime zitandukanye ndetse n'ibindi bice bya sinema bitandukanye bigenda bigaruka ku nkuru zihariye hirya no hino ku isi. Wakoze cyane kandi gufata umwanya wose warangiza ukabana natwe nk'ibisanzwe, ukaba ari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama, cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura, byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park, bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 32 cyangwa se 0782 64 31 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya sitasiyo ya Merez.